Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri ni bya bice 8 n'umurongo wa 11. Nidushake tugeze ku wa 12 gusa, ntabwo dusoma birebire, turasoma aho hagufi gusa. Niturangiza Reverend Mberwa arasenga. Aravuga ngo wirinde navuze 8 11 mu gutegeka kwa kabiri. Aravuga ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondere ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo yose ngutegeka uyu munsi ku 12. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe we kwishira hejuru, ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Amen. Mana, turaguhimbaje, turashima uyu mwanya mwiza udasanzwe, turashima ko twongeye kunezerwa mwa Imana yacu y'amasaha, yuko harimo ibihe byiza cyane, mitima yacu irakunezerewe. Turi kumwe n'ababyeyi bacu, abapapa n'abamama, abakobwa n'abahungu, urubyiruko rwose ruraha imbere yawe Mana. Twaje gushima kuzo wakoze Mana, turazirikana imbaraga zawe, turazirikana inzira twanyuzemo yari itoroshe, ariko Mana uza guhindura mu bisubizo. Ushimwe Mana yacu. Haleluya Yesu. Tugiye kumva umugaragu wawe uvuga ijambo ryawe, kugira ngo umukoreshe Mana yanje, kugira ngo natwe bicaye tubashe kumva ijambo ryawe, dukomeze gushima. Urakoze, tubyizeye. Amen. Dushimiye Imana se umwami wacu Yesu Kristo, kuko abambere bavuye kubivuga ko turi hano. Iki cyonyine cyadutera gushima gusa, tukavuga ngo shimwa Mana bikarenga. Kuba tubonanye, nje nigeze kubwira aba bacu ubwo nyine twagaza dusenga, ndababwira ngo aho kunzanira umuririmbyi uzi kuririmba ngo nsobanura amandiko, wonzanira abo nkunda babiri bakicara tukaganira, umwuka azaza ngasobanura amandiko. Ntimuri abahamya, sinabivuze, twese turi kumwe. Uwo nkundi iyo mubonye umutima wanje uzumererwa neza. Njewe iyo buja kuza n'ubuhanuzi, iyo buja kunzaho ntibwoza ngo baririmbye bagize gute ngo bujujwe ngo nduhe nikanga. Ariko iyo mbonye uwo nkumbuye, umutima wanje uzawikanga, kama numva kera ibintu bibaye ibindi. Sifa kwa Mungu. Ariko narimba kumbuye no kuri kw'Imana. Nabonye abantu umutima wanje umererwa neza. Mwese kuva dushitse hano kuwa gatatu nubwo twagaze hano kugeza n'ubu, ko ndabona umuntu nkabona ni musha, nareba umuntu nkabona ni musha. Ariko ndashimye Imana ishimwe. Sifa kwa Mungu. Ndabashimiye n'abaje kudutaramira mwese, baje kumva aya mabuye yaturitse. Abantu baje kumva aya mabuye ukuntu yaturitse, mbahaye ikaze n'ukuri. Imana ibaha umugisha. Simbaye menya kubivuga neza, ariko nje natangiye kubivuga ku kindi cyumweru cyo hirya n'iki gikurikira, aho nariko mvuga ubutumwa. Nabuze ubutumwa muri ibyumweru bibiri bikurikirana, abari ibingaruka wari kugira ngo none nje nashitse hano. Ariko ndababwira gusa nk'amabuye nk'abiri kugira ngo tubisehe, uwanyuma niwe byenduza gutinda. Kandi cyanejeje hano havuze ngo ntukibagirwe, tugakorwe, mutima ntukibagirwe. Akimitima
ariko Dawudi narahumiwe na Dawudi. Dawudi babwiye umutima ngo wiguma kumpagararamo. Sifa kwa Mungu. Ariko tasi yavuga ndamukunda. Yamubwira ngo tuza wiguma kumpagarara. Uyu munsi ni ukubwira umutima ngo tuza wiguma kuduhagararamwo. Ntituragira aho dushaka, ariko turiko turafukuziye kuzahagera. Sifa kwa Mungu. Mose abana n'Imana. Ndibuka uriya mugabo Bishop wa hariya hakurya i Goma yaratubwiye turi mwa mama Amerika hariya hepfo, aratubwira ngo iyo yashize Imana amakenga, ngo iyo barari isogo ngo azamayibwira ngo twarari isogo ariko sinari mbishaka gusa nizo twabonye, ushimwe ko ziduhaye ariko sinari mbishaka, nari nkeneye nk'ibishimbo. Ngo iwe yayishize amakenga ntazavuga ngo ayicishirize hirya. Uyu munsi turavuga twashize. Hari umuntu ugifite amakenga kuri yo? Umuntu wese amakenga yashize. Sifa kwa Mungu. Hari ibintu natekereje, ibintu bitatu. Nimara mbabwire amabuye yatembagaye nkangahe nicare. Harwo yavuga umunsi umwe se. Ari ikintu natekereje, ibintu bitatu. Nagiriweho ubuntu ntagezemo uruhare. Icambere nuko navutse muri ubu bwoko. Byukuri kose nta ruhare nagize. Ntimubizi kuko ari uruhare nigeze ngira. Nuwo twohura akankubita ngo ndi umunyamurenge abampohoteye. Naje nabayewe atarukubisaba. Hari umuntu nigeze mbisaba. Ndavutse naje sanga ndiwe. Singomba no kubizira kuko ndabyigize. Kandi sinabisaba nta dosiye nimwe mfite kuri icyo kibazo. Ndumwe ijambo rya kabiri, kuba mvukana na Elize uyuvuye kuvuga ni data wacu. Nimba mu Imana ntakwanya. Iyo ngira uruhari kwari mutoya mba navuze nte abe muri umuna wanje cyangwa umuhungu wanje. Uruzi ukuntu ari mwiza iyo umuhungu wanje hari ikibazo cyangiyana. Ariko nagiye gusanga mwumve nawe ko murumva hari uruhari nabigize mu. Icya gatatu nagiye kwisanga mu Matabazi ndarabise. Icya gatatu cyantangaje kandi bizantangaje uyu munsi ngumye kubitekereza. Ese nageze mu Matabazi gute? Nabaye Mutabazi gute? Noneho natekereje se nabaye Mutabazi gute? Byaciye ko ntanditse ko ntabisabye. Nagiye kwisanga nsanga mba muri groupe yabo. Sifa kwa Mungu. Ibyo bakoze byose n'ibyo Imana yabakoresheje n'ukuri n'ubuntu Imana yangiriye. Ibyo bintu ko ari bitatu mbabwiye nasanze ari ubuntu Imana yangiriye gusa. Ibyo kandi kubera kuko ari ibintu Imana yangiriye nkabyisangamo kugeza n'aya magingo, nzabifata n'imbaraga zose n'ubushobozi bwanje bwo nzaza mbishigikira uko mbonye uburyo. Amen. Nje naje mu Matabazi nkorera hariya Karugira, ariko byari mu bihe bigoye, byari mu gihe by'ingorane zikomeye. Bantumye hariya Karugira batanshaka, kandi byo kuri sinari nasabye. Conference yarateranye hariya ku Isano ngo baje gusohoka muri conference, nta na pasteur muto yuzujamwe, hajamwo aba pasteur bakuru. Ibyo murabizi ngo baje gusohoka basohokana urwandiko ruvuga ngo nje gukorera Karugira. Ndagenda, ariko byari mu gihe cy'ibigeragezo bikomeye. Ngo nshike Karugira, mva nibuka inama ya mbere naringiyemwo kwakirwa. Ngo bashike baravuga ngo ntabwo inama ngo ari umukutano,
ngo umukutano niho uzuzamwe abantu bose, ngo mbere yo gukora inama ngo uyu muntu abanza asohoke agende hanze. Ndasohoka. Kandi ntibibaho muri EPR gusohora umuntu ufite affectation, ntibibaho, nta n'ahandi birakorwa, ariko nje barabinkoreye. Ariko data naje harya hirya mukumba nasenga, bakambwira ngo ucecekere ndi kumwe nawe. Sifa kwa Mungu. Imana nico gihe yagoboye abatabazi, baraza turahura, mbisangamwe niko nababwiye, nabisanzemo turatarama. Ariko ngera mu gihe gikomeye, nejo bundi narakivuze iwacu, ngera mu gihe gikomeye najaga kuyobora, nkagenda mbaye nkurura amaguru, nkanga kurengeza ukuguru, ikirato cyarashize munsi ngo abantu batahabona. Wabyibutse? Nari mfite agakoti kamwe bari bampaye abadiyakoni k'umweru. Abana bigeze kumbaza, umukobwa wanje yarambaje gose papa ngo iri koti ni mitiweli. Kubera kuryinjiranaga iminsi yose. Ngose ngo ni mitiweli kandi kari kakiri gatoya. Karambaza iri koti ni mitiweli. Akatuzoyizinira. Data himbazwe. Ico gihe twari mu buzima bukomeye, ariko reka mbabwire ikintu cyambere nza nibuka, abatabazi baza kudusura. Sifa kwa Mungu. Usarire bazanye ibitenge, ntibazana ivyo bitenge mbiheruka umugore agitaha bagaza babaheza ibitenge byinshi. Uko mbabwiye ni ukuri, bazanye ibitenge byinshi, bazana ivyo kurya byinshi. Kangaruke simvuga umubare, ariko nzanzibuka. Kandi nagiye kuza, umugore arambwira ngo se kuribuka abatabazi ko batugemuriye bakatuzanira n'ibitenge byo kwambara, bakaduheza n'amafaranga yo twayakuraga ifaranga yo gusonesha iriba ya hehe, ntaho twayizikuraga ngo bamare baduheza n'izo gusonesha. Mama Joye ndabyibuka. Imana ishimwe cyane. Abatabazi, kubera imbaraga z'abatabazi, baratwambika. Twagiye gukorera, batwimura hano tuja gukorera Cimisange. Nagiye nsa neza kubera abatabazi. Sifa kwa Mungu. Ndibuka bamaze kuvuga ngo ntiyakagira umuntu burara, abandi bariye. Umunsi umwe dutarabye mu kabiri, tugumaga kuvuga amazina y'abantu, ariko ko ndamanibuka negera umuntu umwe ndamubwira ngo bishobotse ni mugoroba turakinga. Abwira uwabo ngo reba nimba hari akantu wazanye mu isakame umuhereze, numara kumuhereza ngendaza kuyagusubiza tugeze muhira. Baraye dusigira ibihumbi bitari nkabo. Akabatabazi muri abantu beza, Yesu abaho umugisha. Ndatinze muri ico gihe abana bari barangije primaire batangiye kwinjira secondaire, kandi amafaranga nahembwaga ku kwezi gushize ntiyagazagera ibihumbi 12, kuko nabaga ndi muri credit itazivaho kuri EPR. Ngafata amafaranga nava gufata ngasera nkongeza hayandi. Ndetse ku gihe hari umupasiteri witwa Teresa anaba naha hirya, iwe yagazanyuzamo, naza gusubira kuvuga ngo ndakaba yandi kubera impamvu nyine, bene izo mpamvu akambwira ati uzoyavamo se wewe turishura ya ngaya, turasera tuje kuvuga ati ahubwo umunsi umwe yampaye ibihumbi 70. Arambwira ngo ariko se guceceka nyine ukume kuko nubundi ni nyaguhereza kuri uyu mushahara wawe ntitwongera ideni kuri indi. Ariko data aradufasha, abana nje bariga, bene wacu Imana ishimwe ko barimwo
no muri iyi groupe barimo bigeze kumbwira bati ntibizoshoboka, ahubwo turakugirira ubuntu n'imbabazi, tukohereze mu bibogobogo tuguheze nk'inka uzuragira, n'aba bana bawe b'abahungu baragire, niho byogira ico bikumarira. Ariko kuvuga ngo muri uyu mujyi ntiwagize ubushobozi bwo kwiga, nta kintu gukora muri uyu mujyi, genda. Nashika kuburira karirira Imana ikambwira ngo nije wakuzanye. Uko nukuri niko yagaze mbwira, nije wakuzanye wewe wikwita ku makuru y'abari abantu, uko bahaye bavuga niko bahaye babona, ariko ntibabahaye babona. Ariko data aramfasha simbisubiramwo cyane, abana mbona babonye amadiplome bose, ngongere gutya mbona babonye lisansi. Ubu uwo hagati ni umupasiteri uyoboye paruwasi ya Ruhengeri, umukobwa waje Nyiranzobe n'umwana wo mu hagati ni umurisasiye w'Ibutare, bamuhaye igiparuwasi kiva kahaniriye. Ejo arakambwira ngo papa ngutinde hano nguzogeze kuri Noel nguzotubera ngo umuvuga butumwa, ngo abakuru bitorero bari mu kunishuza, ngo bakavuga ngo uzosubira uhamagare papa wawe. Nigeze kuja kumusura ndabwiriza kandi mbabwira ririya jambo rivuga ngo ririya ryo muri Zaburi 36, sinzi umuntu wari umaze kurivuga hano, 136 136 reka mpasome, ariko ngiye kurangiza singitinze taja kubatindira ko ndashaka kubabwira gusa makuru ya Mungu nanje bashomboroje naho yereye nta mugabo urimo. Ngaho da, ariko some ku murongo wa 4 niwo nasomye gusa. Aravuga ngo nimishime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihora iteka yose. Ndimwombera Imana icyubahiro, haleluya. Nibyo navuze mu Ruhengeri, nari mvuye babo buriya mugabo ndavuga ngo ndababwira Imana ikora ibitangaza, ariko ntibari ko bamenya amakuru y'ibi duhaye tuvuga. Ariko icyo nari nashingiyeho ikora ibitangaza yonyine, kuko niki cicaro umunsi sezera bampeza urwandiko kuko nakoze neza bararumpereza, niwo munsi eperi yicara hasi nayo iheza Nyanzobe wanje affectation ngo baye pasteur wa paruwasi. Tachi Imana itakoze. Ikindi cya kabiri yankoreye gitangaje gihebuje mu bana banje kuva muri amasengesho kugeza uyu munsi maze gushingiramwe abana 3, kandi Imana yabakoreye ubukwe bwiza kandi bagirira neza, nguje gukora ibitangaza impeza bakazana beza, kandi abandi bakobwa bazakunda kubwira abanyirabukwe, ariko nzangira gucya nkabona na ka message usane n'uwo duturanye, nkabona akantu yabonye kose nkabona nandikiye ka message ngo muzego noneho wabonye aka kantu. No kuri kose Imana ingirira neza, impeza abuzukuru beza, Imana y'abatabazi. Ndibuka nja kubwira nyine bene data ko umwana yambwiye ngo agiye gushaka, anti none tujega kumubariza yandangiye umugeni. Hariho garafurere umwe wambwiye hari mu kwezi kw'icumi arambwiye akubera uruhuha rwo gutekereza ngo ese ubukwe azabukora gute, ukugagiye gakutugora ntibaruhega bibuka Imana y'abatabazi, habe n'amakuru ntayo bari bafite. Arambwira ngo ahubwo ngureke tuzogende mu 12. Tese ndarinda mu 12 hazaba habaye iki? Ngo yaye ngurumva ngo ubukwe ngo bantu bazabanza kugitegura ngo si ibintu.
Yesu wanje wo mu ijuru wewe batubwiye ngo tuje kubaza batubwiye ko umugeni yaturangiye iwabo none ikibazo ufite niki ngo yaye ngo namatike yo kuja ntoya amatike ndayafite nje ndakujana ku matike yaje ngo yaye ngo nindeke ngo tuzogenda mu kwicumi na kabiri ni ukuri kose mu kwicenda mu kwicumi gutangiye ngo tuzogende mu kwicumi na kabiri wumve agasuzuguro agiye kutugora ndamubwira nti sawa nta kibazo tuzogenda ico gihe mbwira undi data wacu twari twegeranye iwe nzamuhishuka sinzamuhisha ndamubwiraga kuriya ko muratekerezaga ngo se bizogenda gute hariho data uzabikora mwebwe twigendere tuje kubaza niwe uzi gufomora hoje tugende turagenda igihe cagenwe gishitse buraba kandi nukuri ko Imana yatanze nkaya zatanga mu bandi si bitanu we yatanze nanje nashaka nakora ubukwe bw'umuhungu uzabimuhereza ndabibuze se Imana yo mu ijuru yo mu batabazi izikora ibitangaza yonyine ariko hano gusa niho ndangirije yeme usarire mureke babwira kandi umunsi umwe umuntu umwe yambaye 5,000 ngo nguri kirato yabonye ikindi ca oya inti kwara uguhengama noneho bari batera ibiraka yari kagira nga kozemwo kikama kiduduka na hari hasigaye noneho umuntu umwe ampereza amafaranga 5,000 ngo ngure uje kugura kirato ngo mpime kuja mu mujyi mbona nta kirato ca 5 nobona hani gikondo mbona nta kirato ca 5 nobona mbwira uwundi mugabo wa Mbegwa ndamuhamagara misigaro ndamubwira ngo yewe ngwinoga bampaye 5,000 none ga ngwino tuje ahubwo Kimisagara bazavuga ngo hazahaba izamakeya tugende tuje gushakirayo ni inshuti yanje araza n'amaguru turakubita turakuruka mu isoko rya Kimisagara twashingiza bakamatubwira ngo ni 15 ngo tugere hamwe tubona karato keza ariko batwaka 8 habuze 3 none se kuturagira tuyatahane kandi ko ndabona tuyatahane tuzoshika dushaka yandi arambira atewe reka nanje mfite 3 nkwirikire noneho tugitahane uzoyashaka uyambe turagitahana ariko bene uko kumererwa neza sinobabwira ngo muvyumve n'ukuri kw'Imana ndazamuka n'ikirato c'8,000 kaza namangira ngo none ninjenje nyine muri Kigali ufite ikirato ciza sinari ko mbona ko hari uwundi muntu ndashima Imana Eliza yavuze neza yavuze ngo ntituhaye tubivugira kurata ko turavuga ibitangaza na makuru ya Mungu nico gituma duhaye tubivuga sifa kwa Mungu nico gituma duhaye tubivuga ariko uwo mukobwa wanje aja kuja mu ruhengeri yampaye 40,000 ngo nje kugura ikirato nkazamubwira yiwe izi faranga zose nje ati nico nakubwiye waguze costume wacu yakuguriye costume none we nje ndashaka ngo ugure ikirato gihenze naze kukizana kubera kigira kitaro ndende kabona sinomenya kukizererana mu mujyi shaka ikitaro ngufiye ndatangara ndavuga ngo uri Imana yo mu ijuru ubu ngubu iri mu kutwambika ikatugirira neza n'ukuri kw'Imana nta ukiryama ngo atekereze ngo ese ejo mu gitondo bizaba bimeze bite sigaye wa muryama ugasinzira ibitotsi byaruha bigashira ukabyuka sinorangiza ndashimiye abantu babiri gusa ndekere gutyo uwa mbere nuriya mugabo wicaye hariya ndarumanga Imana iguha umugisha iwe umugore we ni wari umutabazi iwe ntiyari umutabazi ariko twagaza dutonda umurongo tugiye kurya mu wiwe ukabona nta ruhu hafite ukabona nta kibazo afite yewe bitari mu buryarya mvuze ndi imbere y'Imana ndagushimiye Imana yo mu ijuru izayitura ibyiza izabiguha iture
twatugiriye neza twagaza twama dutonda umurongo kabagiye gupokera kandi nibura abandi bo bari kabatoya. Ndashimira mwene data Serugo nubwo atari hano, mbabwiza ukuri umunsi umwe nasanze neza gutya ni mwishwa wanje, nasanze neza bamaze kumwarurira umutima, sinzi ahantu twari ko tujana nimba ari namberwa nimba ari nande sinzi umuntu twari ko tujana baduhamagaye kuja gusenga, noneho ninjiramwo kureba mberwa sanga barabahakuriye gutya yamavuga ngo icara ariko nyine kakandi k'ikinyamurenge ndanga ntoyaye buyaye nukuri nta kibazo reka mberwa nanije kure ara ngwicara hasi ndabizi icara hasi ya ambwiza ukuri kose gwamare kumbwiza ukuri ndicara abe no gusigana gatoye mu isahani twamaturya agera umutima wa Yesu ntari hano tware nari kubwira abandi tukagenda tukumushimira ari ariko n'abana biwe baraha muzomubwira ngo twaragushimiye mu ruhame. Madame wiwe gano mutabazi we nawe ari mubashima turamushimiye yagiraga umutima wa Yesu pase yagiraga umutima wa tekereza abahaye batambuka kamarengeza nivyo yaragiye kurya kandi ukabona abirengeje atari n'umutima wose. Imana ishimwe yemwe batugiriye neza mwatugiriye neza kandi ubumwe bwacu namwe buzohoreho iteka ryose. Yavuze ngo ntitukibagirwe imitima yacu ntikibagirwe imitima yacu tuze tuguma tubibwire n'abana abana bo jewe narababwiye pe nukuri kw'Imana narababwiye nte ukumuhaye mubona nakagahengwe kose nako muwatabazi aka ngaka yeme usere nzanibuka ico gihe mama Joyce yagaza curuza ifu tukagenda tugaterura gusa ndagira ngo amadene mwe yapfuye guruha arayareka yararoze ndakutwara waratugaburiye mwana wa mama Imana iguha umugisha ibyo kuri kose twaza tugenda tugaterura kukoga uzi ko umunsi umwe bayizanye nkabura buri faranga zo kwishura uwayizanye kandi yari 300 ndiruka umuhana wose umuntu ngiye kubwira nyine nariko natekereje uwo mugabo arambwira ngo nukuri kw'Imana ngo izo mfite ngo ntizivunje yewe ndavunjisha nshoje mbabwira ngo Imana yo mu ijuru hari ico yakoze ubu dusigaye dusinzira tugahimbaza Imana ariko ntituzaceceka tuzahora tuvuga ibitangaza by'Imana tuzahora tuvuga imirimo y'Imana. Imitima yacu ntizibagirwa mutima wacu ntuzibagirwa imitima yacu ntizibagirwa ibyiza yadukoreye tuzohora tuyivuga tuzahora tuvuga ukuboko kwayo gukomeye tuzohora twamamaza tutarinze guca hirya no hino tuzaza tuvuga ukuri je nzabwira abandi ukuri kw'Imana naho dutuye no mu rusengero ndimwo nzababwiza ukuri ngabwira ngo ukusiko vyamye. Musi umwe nahagurutse kubwiriza hariya Cimisange harimo abantu nyine batarabaho umuntu umwe yongorera uwundi ngo yarwaye iki baramubwira ngo ndacu ngo nje kubwiriza umwuka azasanga umuntu yayabwiriza ugawa zishi iyo umuntu ahayabwiriza data azawohereza gutya ukamuhanura uhagaze kuri rutari gutya utarinze kuba nkubwira ibitugu gutya nama numva ko umutima umbwira ngo babwire ngo ubundi uzogaruka kubwiriza hano uzobubyibushe kandi nama mvuga ngo nincecekira ijwi ninje uzoburifobeje ndababwira ngo nzosubira kugaruka hano ko numva nti nyuma yanje hari imirindi yo kubyibuha ihari nta muntu uzosura gutekereza ko narwaye nyuma yanje hari imirindi kandi uko mu iteraniro ariko nanje nari mbibwirijwe na data niba baravuye ngo bivugire mu iteraniro bivuge ndabivuga
ko muraga yase nkoro kurya umutsima munini oya nduguru kw'Imana nuko gusa data hari uko yavuze kugira ngo icecekesha abo y'Imana badahe batekereza ko turwaye atese niki yarwaye daye we kwikiperereza data we tugiye gusenga nsoza taja gutwara umwanya w'abandi hari icyo Imana yakoze kandi hari icyo Imana yakoze hari n'ibindi kidukorera binini cyane siva kwa Mungu hari ibyo Imana kidukorera binini hari ibyo Imana igikora bitangaje hari ibyo Imana areka nshimbe ikindi cyashanga umunsi umwe nagize ngo yasaze ngo yahamutse shanga aratsindwa yari yakoze ikizamini cyo wa gatandatu ndibahaye bamenya ese ryari ndibazi niri Emerance aratsindwa ngo amare gutsindwa naho yagambiriye kuko azabyinira Imana natsinda arasenga arafutaguza uko yashoboye ngo amare yamatsindwa ariko naratangaye Imana ye muhatabazi ni igitangaza ngo amare ngo agere muhatabazi ngo arebe aravuga ngo nubwo natsinzwe kandi nishimire cuko yatsinzwe Imana ndagira ngo n'uwo munsi yamye yirahira yabivuga ngo ndayiguhaye Imana ishimwe yasiye kugaruka gusirimba yabonye na diplome hari hakurya nimureke nsenge norondogora Imana data rurema Imana se umwami wacu Yesu Kristo uri wo kwizerwa no kwirinda